Siamu akwaba eda wase do Badwam TV Badwam Health Tips so ebi enani de di kan a wo hwe dwumadi ya ha na edi nkomo hwe ya pomudin mu duada de kosi fiada 5 minutes ye nche yenye nimdefo na wotwe mu ye ne Dr. Dubuaten free endpoint homeopathic clinic ena edi nkomo yi na da romanso nti ena yenya kwan ena doctor fo nyina edi nkomo ti ya bia ha wadwen a so mdofo yenko endpoint homeopathic clinic omo adaje wo mre dog na age numbers no ofre no no wadi nkomo ti Peptic Ulcer ho nkomo na wotwe mu nti eni ye e bia na ye bedi nkomo no be wie nsunsuaso bie no na ye bia watu anamo no akọ che dog na nsia mu akwa ba ye da se den na desa Peptic Ulcer ne ba yo me da se eye nra ye di nkomo fa Peptic Ulcer no na me kire mu se eye open sore a benipa esophagus eba wo yam na aba wo nsunom na me kan se me kire mu se ye ka ulcer no a brofo no ma ye nti ade na se yie obi o me ulcer o me de me ulcer but ye kan se ekuro a to wo nipa da sani honam dua a ekuro no itu ne kuro no moja pram so ne kuro no epumpunu mu ne kuro no saa na wo de no ye ka se Peptic Ulcer no a wo kuro no wo de no ebia wo minim e wo nsunum ene saa wo yam ene be ka se Peptic nti se kuro no a eto obi honam a na bi okra na senti abamu ne ho nkọ ne ba no wo de ne de wo yam na de ma ne ye me ka se de ma ne ye hu ni kura ne se weni wo mfa wani hu no ekoda hu ne mani na etu a uhu enti wo se hu ana obi ai ukro ye etu o nti we de ye na apply medication ene ekro kwada hu ne mani e bi okra wo dwale a soap no kura no mfa ekom kura no a wo mpese be kom kura because unim se bia but de wo yam no aduane bi wo ho a nti ai se de kekro da hu ne mani na se bi wo bi wo ha wo de mako bia obi a wadi mako pa na se wo de mako shiraga yi e de twi animu ana se kro da hu ne mani na ka de bibi saa na ulcer no saa na yaye no nti ye ka the causes of ulcer causes ne doso first of all no causes ni bi wo ho a na ye moawa ene de ba ye wo moawa bi e beka ne se Helicobacter pylori ana H pylori nti wo be ko hospital na akoye labs bi ye fe na H pylori bo nse ya tworo P H pylori positive na je se moawa na de ulcer ba wo de ne bi wo eno no ya de e wo ho a sa moawa no ebetime didi mu a na wunya triggering factor bi kan ho a pepepe na ekuru no na bo nse ama line ne wo yam no ahya se ewewe ade ba ko a esa kofa Peptic Ulcer eba e obi wo ho a na oproduce bebre wo a obi mu produce too much acid e wo mu yam naturally no e de obi a wo produce too much acid no wo say di nnuane a acid content no e more na acid no produce too much acid na wo lifestyle bi a ensa anye te se obi wo ho a bi a wo pese obi wo ha wo se bi a pese me sote ti aduane kura wo so wodie no onidi ayi na bi a time wo so wodie no onidi na nso so no honam dua no wo yam no ye wo enzymes bi ni acid bi a all the time no echim anase security sa acid no ene na bo aduane ma aduane no timi get further digested wodie no se echim na se acid no security na se enuane bi ani uyemu a mpem bibiri no ano echimu a inse se ke begu aduane so no na afa de echim agu the lining ana se e fe ne se nsemu no a wo uyemu no na echim agu so echim gu so sa no a na ewewe because nipa da se ni yemu no ye won nsemu e wo yemu nti o sa na ahya se ewewe sa no be pa eno so kra so timi kofa stomach Peptic Ulcer no e ba ba hwe yen ene wa da lifestyle courses me sure so watchna nam se mbre nti no watchna ye be call lifestyle course ansa ne the symptoms of ulcer no so ene nti endpoint se wutie ya endpoint homeopathic clinic ene ene modi nkomo ulcer yi bi how ana se de ye wo bia wonte ase no yade bi how bia se stroke ana se na chechew honam hyehyew bibi ne nam honam duanim wo so ho ba bi atwodwo ana se wo kasa forgetfulness wo kasa kra kasa no entimi mba wo didi a na adwane de gina obo hyehyew wo kesu endpoint se babra na ehwema wo ye ben ma na oba wo so 10 frequent urination wo jo so ye obi timi jo so more than 5 to 10 ansa na ade achi but more than so betima ba endpoint homeopathic clinic ni ehwema question bia so how bia betima frame number yi so 0244
0244 86 70 68 0244 from any come 0244 86 70 68. That's it. Dr. Dubois na wote ne nka no chena Nyankopon ya adom aka ye ho na de dog abie so kakre ebi ana wo de nenyi ne ho adi na nso wo produce acid no more na wo di acidic content egu so no na akofa abanti ye nyina ya fa no atu yinkutu dwuma chena so kan ye ho na ye nto aso acid na kwa ma endpoint will be part clinic nkwa hoden wo ho a wo chena ebe se